jo mone mawachi boss mego team pe okwano lutela mone magi tiji mere don gicho tiku chiwa ya nyela ming ma ta pa okwano pe ngiu wa gino mo ken ana tigila penya dek bot wun ki bot luak ma wunu chero chui nyim gini mi achel in madugi chawa weng boss me po kwano pe ngiu telo gino mo wa yang ko telo tela kwene ki nganga gini ana tigila penya dek mi achel lu bol kui ma ina chere chui nyim gini in ma chalo ngen me kwano ni ba in me chere chui nyim lu bol kui chi waje ni miero ki mi kui pian ni kwano madari jo mone mo bedo pinge no ni o weng mege magente wa o ye kora nga kono ena rem sua gutimo ngoge ini labo dogi ti neno ge one weng mege eno ni weo o rom kwan ma yini ti yeni gu kwano kita yini kwano ni tien loke ni ka yini ti yeto boss me go team ne pe kwano no you are abusing lu bol kui ma yini goro ge oni weng kono boda ma ngweje kori ni kono ngagi ma ge weng pe gu kwano mukena pe kwano indong iti mieto kui ki bot nget ma pe kwano ane ti yeto la wori ma pe kwano ni la ming ma ta la voro ma ta manyoti la chung ma yeru wala bol kui together with nget mo ma pe kwano ni anga ma do bangne meru kui ki bot ngeru mo ma pe kwano ni at the same time iti yeto la wori ne pe kwano la voro ma ta manyoti megewa ki muzewa maboli wukui ni kara weng lu volo ke ken meno question mi ario tieni babani nyo mamani mau chuli wego intini kwano ni gino kwano chalo in mamani ki babani yu mujini mati ganku jadi o kwano now ka don ki yer jo ma po kwano ni lu ming mo ata wow lu ming mo pe ngewa gino mo ken babani ki mamani mier ko kwano wo wa kwene wa ko ponye me gwa ko gange mo gwa ko gange churu yine kwano ni en la ming in ma ja la chu mo ne ti yer la won la volo ko pe kwano ko ngore babani ki mamani mo gwoke o chuli yine kwano gwa gange wai chawa ni fut gange ti mateke anga mala volo kin wun ki babani mi adek ana tigila pen bordu tela ne eken boss me go team kelo tela mone magen yerro dano totwali anga mau preaching good gospel by Julie boss me go team wero pesu return uneno tele ti atime tata go politic of revenge uneno ni utitime tata uliero wuo ko ata now machalo peacemaker ukati don kachiel ni miere en ichung ichiet ikony luak ke ngo ma en bedo ka wer ni in pero ni tiga kwena mete kong ni in kwano were ko elobu ni in ma in te binu ka chuni in be la fon primary ya ke fon primary kai chero ka chung no kong do itiki chile adi ki kwande ni now museo pet ku beriti ku pet travelers man me bus ulori museo pet ku kwano kong iri chere pen museo pet wa yi giri class adi kidong lonyo ki pau pet anga mala lonyo kani ki penyi now kaka nyero ki in anga mala lonyo iri ti yetu dano pe kwano pe ngeu gino mo ken wane yewa kwano jalwe uchake tin jo mone magen luku magi kwano dano luku ma kwano ne ye merge go gi kin ping lo ngwe ni go ko nga kwala gweno ko nga kwala diel ko ngwa ikin village ki weko beto luku gi kome jo makwalo dano ki kalam jo makwalo dano ki chim jo makwalo dano ki laptop ena yeno por me negao
ita me la tente ko ma pe ngeu wa gino mo ken romo chato gudi yo la chu ku jani yo la chu ti manok ko man kono no ngat mo ma pe kwano ma pe ngeo ti ti kalam ma be uno charvut yo so in ma in de kwano ma dari iti chato wa gudi yo i charo wa plot o di siti ka nga ma da nga win la kuo o gwa ka yer ko no tele mo ma in pe ti yer wer ye ti yo mata jo ma wer ye ti na ma che luku na ma rio du mon ma tek mo karo in pe te yer de wer ye ti in mu yai wek yet to dano pedi dano we kwano dano we ngeo ping i Uganda ke wale ni teka do o maka para boro no i dir ngeo ping bol le kui ke chung pe mer ni kong dok ko kwan we chet wa kwene teka do i dit mai tiki kat me bol le kui mera ye gena ron wa ni aro fo